Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kunci atau chord gitar lagu Aceh Maksud Hati. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu channel Lunak School. Oke, mari kita mulai dengan E minor pertama. Maksud hati lengkap manyong karena bungong joli mata, coba jawab lengkap manyong perkara bungong karena tanda sabak galak dalam hati karena judah hana sabi supaya bungong bela yeli bahde lupa sama tangki rasa hati lu tak timbang akan gagah idaman sudah rupa lu hamban menan rasa lam pandangan menyodinda kesetuju jahli talang kabatu mengarap pulih rasa rindu uro malam mengalun lun di langit bintang cahaya berbeda uro malam terbayang teringat sabi nekim hai sayang nekim hai intan mangan hati lun senang watelun pandang mangan hati lun senang watelun pandang. Jadi begitulah kira-kira kuncinya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.